Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an Kubleye phi baru kini hilongi khubor bamta kasni Kasin Mary's High Secondary School Rangblang kabade ka school balaseng de ki rangba jong kaseng Udan Bosco Salesian Congregation kalalong kaway ni ki school balapan mi ye ki riungen ki riu start but ki shakri pat ba ha Southwest Khasi Hills District Kajing rakhi dap San Nam Golden Jubilee jengka school ki kena school barim hapo kajing yatali but kamensim sngongo kila ai de kajing nohsyniang kabakot haduk khandai lak tyngka na kabenta bante ya kajaka let bar toilet kabathamai jengka school kajing ai jing kai jengka school hakini ke San Nam kala longkan nongmi pat iki kena ki bamenta kila longki nongtrei hakitnat sarkar bar ki nong shong shngan ha kajing im Nalor babun naki la shakhot ban shakri hagariam nyam kum ki father bar ki sister. Kaskul kalapan mi haduk hat nyongut ki father bat bun ngut ki sister nalor ki weipat ki balalong ki he sarkar bat officer kum ka kong. Mildred yok nyaw ka balong ka chief postmaster bala shongthat jungkari India GPO India. Hakasngi penkut jangka Jubilee haka life way drink risau arhajar arpsan la penna pat ba ya kate ka jingno senyang hapo ka jingedon lang jong father an zam nong lang u vicar general ka nongstein diocese but u father shining ji lingkoi u secretary provincial jangka Shillong province la sakhi langru da ki father ki sister ki nong hikai ki khynnah school menta bat ki pat ba nong shongshnong Arngut ki kena skul barim kila penpau ke jing sngongo ba ke jing sngo sarong i ke skul kabalahi kai bat pelong briu yaki. Kila kedawru bana kini ke skul hi lami umuz Reverend Bishop Wilbert Marwin u belong u Bishop ke Nongston Diocese. U Father Edmund Lakra, Principal jangka skul but Father John Zoziama Zalesian Provincial jangka Shillong Province kila penpau ke jingkemen halor ke mensim nohsyniang jangki kena skul barim ki belapen i ke jing sngo i ya ke skul ka belapen im ya ke jing im jangki. Ka St. Mary's Rangblang kalas dangkum ke LP School House nem sya jaknai spa arpnyo la kentiuno sya ke ME School House nem sya jarkhandai spa anrupho but sya ka Secondary School House nem sya jarkhandai spa nyopsan ha ke jing yalam u Father Jod Vani bam kwai hadwar ublei. Ubladan mensim ban kentiu ya ke jingnang jing start jingi kena rin kabalawan ra hadu kani ke sngi ba ke skul kala kenjo sya ke San Nem ka jingdan kerdan secondary. Ka jing ai khandai lak tingka jingi kena skul barim ka pen isyai ba ke jing hikai ka balabu nongrim ha ke jing long briu man briu ba ke jing sngaulem ka dei ka spa ka bane jiuna. Wei ka toilet ka bakot khandai lak tingka daga jing nohsyniang jong ki painkhana skul ha ka bangila de kan estimate de ba iba man pli yang monorin ha ka de kasmi ngakot ya khynnah school barim tuni ba sebab manulan ai de monorin ke ba ni ba kwa pli norin bangin sependa ya kene bangin santai ya kene ka toilet ke bakot makanda laktam ha po jong de school St. Mary's Rangblang. Chigas. So, hinay kasing kapti ada kemauan ya kini jadi jadi pada hari itu. Kemudian kalau ni ejipli au mau nongren ha kalai poe terik gunai risau arhajar abusan bansna ya ke school toilet St. Mary's Rangblang bansa 6 ya Bandung
Rangblang.